chibai ule when hi April sompali sangni le somni pani ninga ni nia ama sabarin kale PDF te in kana chanchin kim chang lo ngai thama saila PDF kale battalion thum te omna kem chu military council force thanem takin anlu chua PDF mi pali thi in sipai lampo mi panga ayatlem lawan thi Second region kale township thanglama PDF kale battalion thum te omna kem chu nimin pia April ni som pani jinglamdar kwale chan vevel khan firfiak sipai force za somnga velin anlu chila wangin in kana chuaka mi puive hum tupol lam mi pakhata thia an kem bul hnai vela len main an ra puwa wangin sipai thanem takan thi thai thu PDF kale lamin thu chuan siam military council pol te hian ral thuam lian kap chungin an lu chila ral thuam in hen lo wangin PDF te hian an kem an chua san ti hriat ani PDF kale kem number thum na hi April ni so pani jinglam khan military council sipai thanem takin hel kwalin an lu chila anin ka ton hnuwa kem chuan chua san thu kale PDF roi tu mi pakhatin heti hian a soi kaini PDF kale kem number thum na hi min chu saka nimin jinglam dar kwale chan ve vela tangin min ron hnai chila kan lo beile thauna chungin kem chu kan chua san ta ni ti in sipai lam thu war dar danin kalimyo chung taya kong khotlang lam mitar sangli vel om PDF kale sipai kem chu security pol in anthen file in ulbun mukhat thum som pakhat 2mm mortar pakhat mortar mu panga RPG bom pali silai mu sangni le jasari AK47 mu somnga tol cher bom somni panga ten chi sang sang somni pani le tol cher bom siam na thirbung chi sang sang te anlak sak thu tarlan ani kalimyo thanglam piro ta kholama sipai ten operation chuang nia kalpuin force zathum velan thok chuaka nimin April som pathum jomadar somvel khan PDF kale zomi PDF PDA CNDF le CDMC yin mi puitang rol polten in kap le in chonhundar thumvel thleng na satakinan in kapa chu in kana chuan PDF kale lam mi pathuman thi le a military council lama atlem bera mi pangan thi thai thu PDF kale ten thu chuan siamani chutiang bokin kalimyo kho pui chunga po nimin pi azan le nimin tlai daruk vel khan firfiak sipai tele mi puive hum to polte adin ka thu tol chung mi ten an soya kho chunga in kana chu tahan veng lama thleng ni in kalimyo airport bula regional command military headquarters ral thuam dana mun puilama tangin ral thuam lianan ka pui thu hriat ania lelam thi le hliam za te ro hriat ala ni lo kale PDF thita te phuba lak sakani kalimyo wa district general administration office le regional command military headquarters te sipai supply force te omna chunga te kale PDF 10 ral thuam lianin an kapa atem bera sipai pangan thia ku tang bo le miau hlalama in kana po sipai paruk ayatlem lawan thi Second region kalimiawa district general administration office te regional command military headquarters te sipai supply force te omna te chu nimin April ni som pathum darnga vel khan kale PDF 10 ral thuam lian 40mm 60mm le 80mm ten kapa atlem bera sipai pangan thi thu kale PDF ten thu chuan siamani Tangzalat venga district general administration office an beina firfiak sipai atlem bera mi pangan thia regional command military headquarters le sipai supply force te omnan beina a sipai thizataro hriat chianala nelo nimina in beina chu nimin pia kale PDF battalion thumna anlu chuwa wanga anthung rulna ni thu PDF kale ten an soi ani chutiang bokin Kachin state Sweku atanga iyawari luipuidung zoakal sipai long pakhat chu Kachin tual chung PDF tele miawhla sub battalion thumna ten lo changin an kapa military council sipai thian thai thu hriat ani helong hi battalion commander pakhat le kem commander pakhat ten an zuya minute som chungvel in ka tonna thlen thu miawhla PDF ten thu chuan siamani dimoso ukhuri khuwa firfiak sipai tele kareni joint force te in kapin sipai somni velan thi kareni state dimoso township thanglam usori khuwa firfiak sipai tele kareni joint force te in kara nimin April som pathum jingdar saria tangkhan in kana chuak chana nileng deuh tho in hnai chil takinan in kap tona military council lammi somni vel thi in kareni joint force lammi pathuman thi thu ral matong kalmi pakhat chuan heti hian a soya wain chuan jingdar saria tanga tlaidar li thlengin nileng deuh tho in kan in kap annilama sipai sompanga tanga somni in kar velan thia kaini KNDF le KLama mi pathuman thi
in hnai chil takin kan in kapa in pakhat chi en min dang sipai table out thom po kan hre thei ti in khetten media sila firfiak sipai tena haral thom pham kim nen dimo so township thanglam om usuri khuate naupale khuate sobote khuate le kongpui dung tlonan beina hi ninga velani to a kareni army KL kareni national defense force KNDF le alliance PDF ten an beile thina ni usuri khua hian nimin pia April som pani po khan na satakin in kana chuaka military council lam mi somthum chuang an thi thu ria tani mi miu township pau township mungyua le pakori janate sipai motor injui te sipai operation nei tele pui punnan bua seina tu stage te boma be ni in sipai somni pathuman thi sagan region mi miu township gwepin tole bomin chi ken kho in kara nimin pia April ni som pani chomadar kuale min somnga vel khan mungyua lampan sipai pol mi som panga vel chonna super custom motor chu tual chungve hum to polten landmine in an beya sipai soman thi thu miu urban revolutionary group ten hena tanga sia tani yinma pe township bomboi kho a military council chu tual chungve hum to polin an kapa sipai panga chuang an thia miai lama sipai beina a sipai somni velan thi thu sia tani sagani gen yinma pen district bomboi kho in kul firfiak sipai ta chu April som pani tang khan tual chung mi puive hum to polten an kapa sipai panga ai tlem lawan thi thu mungyua information lamin antar lang ani chu in kana chu tlailam dar ru ka tanga dar ko vel thleng o ania RPGF sipai panga vel an thingala midang chon tol son thu ria tani bomboi kho a hian military council pol chu mungyua PDF camp 2 thile 4 tenen tang rolan bei thu ria tani chu tiang bokin miai township thi aung khothlang lam mel khat vel om firfiak sipai operation ne na camp chu April ni som khan tual chung PDF 10 zong chokan beila in firfiak sipai somni velan thi thu ria tani pinle bu khwa chu KIA le PDF 10 an control nuwa in kana choka sipai lamin jet fighter mangan ron beya wangin KIA le PDF te chu an tol son le a firfiak sipai somthum chung an thia PDF lama mi pangan thi thu ria tani sagan region pinle bu khopuya mi puive hum tupol PDF le KIA tang rol 10 April satira tangin pinle bu khwa chu anthun hoyan da ma se sipai lamin chunglama tangan ron bai waka wangin khochung an chu san le a chu in ka na march thlatop lama tanga chuaka chuan sipai somthum chuak an thi to a PDF lampo mi pangan thi thu ria tani pinle bu PDF jing mi pakha chuan sipai ho chu khomwal lama an chengam to lo chunglama tang chi en min bai ngama kolin le pinle bu inkar kong chu PDF ten anthun hoyan da vek to a chumi konga tagaron kalchu firfiak sipai tenan hlawa anung chunga man te pon omani anja chi chu sia tala nilawa thiza chu somhne tanga somthum velan ni PDF lama mi pangan thia hliam pon om he in kana hi solkar ni vel ani to a pin le bu le ban mo in kar kong puilama apo in kana hala chun zom zelani tira soi tun din huna hian PDF te chu khopon lama in zar pharin anthun hoyan da veka khochung om sipai te po an chuak wak ngam to lawa in kana na satak chuak le theidin hmuna om renga military council lam thu chu a chuan PDF so panhian ka hlum thu le ral thom enga mazat an lak thuan soya in kana hian march ni somni pakwa tanga April ni kwa thlenga o thu chuan siam bokani tachian water festival muana nia pagori janate yejachu ate thilin le bilin township ate in kana chuakin military council sipai le police thanem takan thi ama saberin pagori janlam hilo thlir ma saila military council taruat pago prime minister ina hon pago khopuya water festival an manatur do san an bo saina mun security gate chu nimen April ni som pathum tlaida rukle chan ve khan pago district PDF battalion khanna le hina ten hand grenade in an vom thu pagori jan PDF ten an soya police paruken hliaman tur thu tual chungmi te hena tanga sia tani nimin khan mun thu male nimin pi atlai khan mun hnia pago district PDF battalion khatle battalion hina te ba ka P district PDF battalion khatle hina ten an baya April ni som pathuman baina chuan jingdar ni vel khan ngiaule pin township chu chia queen le let pan pu kho in kara patrolling nei sipai motor in zui chu bominan bai ti ria tani chu ba ka pago district PDF terwal hian
kawa KPDF le PDF khayan tang kopten nimin chomadar som pakhal le mi somli khan khayan khopuya zwe tun check gate an beina a military council lammi soman thi thu riatani ye chu lam lo thirila April ni som pathum tlai da ru khan Magoi region ye chu township gwechi khwale ale tang kho inkara sipai motor pakha chu ye chu township PDF 10 len mainin baya motor pakhati chiang taka fu wangin sipayan thi ngai an rin thu ye chu PDF 10 thu chuan siamani Thilin township lam lo thirela Magoi region Thilin township a military council sipai te duty thinna fire department office chu PDF 10 nei chil taka ben tumla in zule sa emek arsi pathum bel bu nelin awale sipai pani baka dalanten anon mu wangin in kana chuaka sipai mi pathum thi in mi pani in hliam tura arsi pathum bel bu nelin awan abopa hliam tur chungin atlan chhuwa thei thu YDF 10 thu chuan siam YDF Thilin te tol son lain an hnung zui ru sipai tenen in kable in sipai panian thia fire department len mainan beina thiza tero kimchang takan la hriat lo thu YDF Thilin tenan soi ani Bilin township lam lo thirila Mon state Bilin township a sipai fir fiak takem chu KNL tangrol polin an beya sipai pangan thi thu hriatani KNU brigade khatna Bilin township leke khwa in kul fir fiak sipai kem chu KNL KNDO le Blackwater Force PDF tangrol polin April ni som pathum jing lamdaruk le mi som vel khan an kapa fir fiak sipai pathum an kap hluma panga velan hliam thu hriatani KNL tangrol polin RPG 79mm telin ral thom tele lian mangin leke khwa sipai ke man ka thu Blackwater Force lamin thu chuan siama atur jok tu fir fiak sipai lamin ral thom len le te mangin ron kap let ma se KNL lama tuma thi le hliam omlova an tol son thei thu hriatani arin ka zo hian sipai lamin leke khochunga alutin mi pui chena in sang sangan dap thu hria zueni bok tingkang inaw bula military council sipai kem chu KNL idan la a Kokreya police panhi ka hlum anni Karen state Miawari township tingkang inaw khobula military council sipai kem IB zathum samnga panga zone loka sipai kem pakhat chu April ni som panhi jingdar nga vel khan KNL laminan lak thu hriatani military council sipai kem zathum samnga panga chu security sipai somni velian lak lain KNL operation commander buso ko ke thua kai suaina la kania chu sipai kem chu KNL lamin ol sam takinan la theya military council sipai te hena tangin 60mm som pani MA1 pakhat le MA1 magazine pali silai muza 9mm pakhat waki toki pakhat nen telin avaya khom vekani chu in kana chuan sipai lama thi le hliam chu hriat thei alani lova KNL lama ero thi le hliam om lovin an tol son le ngalani April ni som pani chomadar som pakhal le mi som level po khan ko khare khuwa veng number sarina waso u pui thiam kong koetlan military council sipai pani te chu KNL lamin an ka hlum thu an soiboka tun ha hian Myanmar le Thai border Miawari township chung ke ko khotar lama po military council sipai tele KNL sipai te inkara inkana suak da urang ti hriatani tet khuwa om IB somli pali le kapa sa som pahnia sipai ten thinwala an kalsan sipai munan chung te chu pon chua phal sakan ni lo min hla po in kana chuakin fir fiak sipai pahnian thi Magoi region Tayet township base IB somli pali le kapa sa som pahnia sipai ral matong kalte an thi tamtak emawangin an kalsan tak an chung te chu sipai mun atanga pon chua phal sakan ni lo thu sipai lam sor chena soya April ni som chundar som pahnia chan ve khan Minhla township det pin le zito bula in kana chuaka sipai pahnian thia chung sipai te chu kapa sa som pahnia mi ten ni chutiang bokin April ni rukpo khan Magoi region pau township a motor pathum ne naman sipai captain pakhat le sipai dang paruk te chu kapa sa som pahnia mi te vekan nia an pasari in an thivek bok ti hriatani sipai lam source chuan IB somli palia sipai chung te chu tun hnaya pon chua phal sakan ni lova April ni som pakhat chumalam khan thu pe kan nia tayeta IB somli pali ba ka kapa sa som pani pon tel ani kapa sa som pania sipai te chu an motor pathum nen man ni in pasarian thia min hla po pahnian thile bokani tina soi tun ha hian sipai thian tamtak ema wangin
sipai hmuna omte chu an lung ni lo hlom hle a chu wangin thunei tu ten pon chuan pa chu ti lain ral hmatong lamakal sipai chung te po pon chu khap vekan ni sipai hmun an lung oi lo na te pon laman the dar hlo na le tlan chiat hlo thon na khat thunei tu te chu an buai ru hle to ani sipai lam source pakhat chuan sipai hmun atanga pon lam chuan phal lo na san chu achung lama engemaw thil thleng om wang ani tun hnai chuan sipai chung ku a lung oi lo na na sa to a sipai thila chu an tamin an control thei si lova frontline lamatanga kir le chu an wang hle boka chu wangin an khu akhira pon lam chu an khap zui ta ni ti in kheten media shil ani michina northern military headquarters bai ni in palea po piusoti polte training na mun bai ani kachin state michina khopuya northern command military headquarters medical crop chu nimin april so pathum tlaidar thum vel khan mingshiat loral thum keng polten 40 laung charin an kapa sipai thizat ero siat ale di lo thu tol chung mi ten an soya sagai region pale township imathi khu a piusoti polte training na mun chu PRA te kai suai alliance group 10 nimin tlaidar thum le chan ve vel khan an lu chila sipai pakhat thi in liam tor thanem takan om thu PRA thupong tu bu chapana na soya he piusoti polte training na school hi People Revolution Army PRA Pale PDF PPDG MVRF Mian Youth Revolution Gorilla Ranger le local PDF tangkop tenan baiti siatani Kachin State pangwa khopuya tanga chuak firfiak sipai te kon hnuaya NDA ke P2 sit anti sipai lam tangral thum keng pol te chu KIA Joint Force 10 Abdini so pani khanan lo baya mi pani thi in palian mana silai som le man rothan katan khom thu kachin new satanga siatani he P2 sit te chuan na motor hi KIA battalion somli parukna le PDF tangkop ten anhal chia silai som telin silai mu magazine te bom te sipai man rothan katten khoma P2 sit mi pali an man bok ti siatani uz contain yana ka isuai New Democracy Army kachin NDA ke polte hi kachin Independent Army KIA tanga kumsang khazakwa somriat pakwa kumachuak Military Council nuaya P2 sit anga kumsang ni le pakwa November thla din polten ni Kalimeu township chimlam ni ni chung in kana khan Military Council lammi somthum panga atlem lawan thi Sagai region Kalimeu township chimlama Ebleni somle som pakhat chunga Military Council tele PDF te in kana ni ni chung khan Military Council lammi somthum panga aitlem lawan thi thu PDF kale ten an thu chuan tar lang he ni ni chung in beina hian PDF kale CNDF CDF KKG le mi puiweng hum to pol tang kopten pom chak tak manga voiduai lawan beina a Military Council lam thi le hliamanam nual thu riatani Ebleni somnia yan tiang khuwa tanga chang khuwa le na chong kholam tin zone mek Military Council sipai zale somngar wal le reson phuru motor somni ta chu pamun chang khuwa leido bula bomkam manga ben nia tlaida rukle chan ve vel khan PDF tang rual tenen an kap zui bok Ebleni som pakhat po khan Military Council tele PDF tang rual te an kap le a Military Council lammi paruk aitlem lawan thia PDF tang rual pola tangin CNDF sipai mi pani in liamin pakhat zokero aliam na sale ti siatani Kalimio budeng khol pui omna tanga kale GTI lampan mek Military Council sipai ta chu PDF kale ten bomkam manginan lo baya Military Council sipai pathuman thia tlalam dar thumvel po khan nan miang khuwa tanga ta si kholam pan mek Military Council sipai ta chu bomkam ve kinan lo bei non le a Military Council sipai mi soman thi thu PDF ta chuwa tarlan ani heng ba ka hian sipai to kong zo mek sita khuwa le chia in kho inkar chin sang le jingkale kho inkara bomkam hanga bei non len nia sipai lammi som pali layan thi non le thu kale PDF tan soi ani tundin hunri a chuan kalimio chimlama inkana boruak aso sanjel the wangin kalimio le kanggo inkar motor kong puya tuma avei wak reilo turin PDF kale ten mi puyan siat tirani April ni som jing lamdar somvel khan kalimio marlam tahana tanga let panchong kong om piro tale mai noi khuwa Military Council tele PDF tang kopten in kapa Military Council ten ral thuam lian anchelek na sahle ti riatani Puyu so township kareni Joint Force 10 Military Council 10 lambuna sipai pariat thi in ral thuam an khom kareni state Puyu so township
microsik khua le lo che khu khothar inkara nimin pia April som pahnih tlaidar level khan kareni joint force 10 firfiak sipai telam bunin an lo beya sipai te chuanna private car pakhat ke som nei motor pakhat le bike khu motor pakhat an ti chiat saka sipai pariat thi in hliam tor pon umnual thu kareni National Defence Force KNDF battalion som pangana ten thu chuan siam he military council pol te hi phayu so khopuya advanced military training chuak te ni in microsik khuale lo che khu khothar inkara leisiam thaturan kallain KNDF battalion som pangana le Alliance Force tang captain lambunin an lo beiti ria tani chumhnu chuan firfiak sipai te ta MA2 silai pakhat 60mm bom pahni silai mu tele manrothen khatten khom thu le kareni joint force lam mi pakhatin liam ngai tu om lo atur thu KNDF battalion som pangana te hne na tanga sia tani khatir media in nimin April som pathuma PDF tele local news atanga sipai thiza le PDF lam thiza report adon thardanin kareni state phayu so tangsipa sipai pariatan thia sagan region yinma pin tangsipa sipai pangan thi magwe region pakhau ku tangsipa sipai pathuman thia rengun khayan tangsipa sipai soman thi magwe region thilin tangsipa sipai pangan thia sagan region kale tangsipa sipai som thi in PDF lampo mi palian thi apoi hle mai sagan region kambalu tangsipa sipai parukan thia kareni state dimoso tangsipa chuan sipai somni thi in PDF lam mi pathuman thi sagan region pale tangsipa sipai pakhata thia Kachin state panwa lama sipai pani thi in palian man mon state bilin tangsipa sipai pathuman thia sagan region mungywa lama sipai pakhata thibok heti hian nimin April som pathuma local news le PDF te hne atanga kheter media in report ala khom danin military council sipai somsari pariatan kiama PDF lama mi pasari in ramtan annun nan hlan ani nimin pia April ni som pahnia po khan sagan region pinle bu tangsipa sipai som thuman thia sagan region miu tangsipa sipai soman thi magwe region pau tangsipa sipai soman thia pago region amian lan mel somngana sipai pathuman thi Karen state ko karaya sipai pahnian thia magwe region minhla sipai pahnian thi Rangoon region kongchiang konga sipai pakhata thia Karen state le Sian state in rina pinlonga sipai pangan thi sakai region kani township lama ve thungchuan PDF mi pakhata thi thung heti hian nimin pia April som pahnia khetter media in PDF le local news atanga report ala khom danin military council sipai somruk pathuman thia PDF lama pi pakhata thi wedlet yuanan khwa sipai tan lu chilin kuzo le drawini tatelin mi pasarian thata chen in zanhi chuangan halral sakai region wedlet township yuanan khwa chu firfiak sipai IB somthum pathum le piuso thi polten April ni sari khan lu chilin tol chung mi kuzo le dokhin wini tatelin mi pasarian thata mi puite chen in zanhi chuang na halral sakthu sakai region True News team te hne tanga sia tani he firfiak sipai tele piuso thi pol te hian khochunga ral thom lena kapin an luta khochunga la tan cheve man lo mi pasari te chu thatin chen in zanhi chuang na halral ti sia tani local news tenan soidan chuan sipai ten kumsomli mi kuzo chu ngai sain an kap hluma akut tangan elti asakte hmuania midang chu tlan che thei lote in chungan kalhnana wanga ka hlum ten ni hlama anjinga hian kuzo le dokhin wini te chau an hming kan la thei ri ti inan soi tundin hmuna hian yuanan khwa tangaral tlan tol chungmi sangthum chuang omin mipui tamzo kenan inan chana eile ina har sannan to wangin tranpuinan mamo hle ti sia tani military council ten na changkhu a chen in za chuang an hal chata sakan region kalimyo chimlam kalele kanggo inkar motor kongpui om na changkhu a April ni som le ni som pakhat ni hi chung khan military council ten chen in za don an hal siat to thu sia tani April ni som atang khan military council mi somngarual kalimyo le kanggo inkar motor kongpui zo mek chu yan yang khuwa tanga changkhu ale nan myang kho inkara PDF tang rol pol ten an lo lambuna boruak so sang hlea liam tur military council te hian April som tlailam darli vel khan na changkhu an luta tlailam darli vel atangin chen in an hal tana pingya beiman private high school building tiamin chen in za chuang an hal chiat to thu
na changwa tol chung mi pakhat chuan heti hian a soi kalimio atanga kir le na chang khuwa bu khuar military council te chu April ni som khan PDF te nen in kap chiama hemini tlailam darli vela tangin chena in an hal tana khowar thlenga kan sia dan chuan chena in somriat pakwa vela ni hial ome na chawmi puite hian military council sipaitan lu ma hian ram hnuai kan tlan chelhoma then khat chu himjok nan ti in puithiam school munate an in rel hloma an him chuang lawani yang tlan chiate phone jani chuang an chu sak thu soi zui bok simlama tangin tam phuan thlenga yang yawan thleng ti thom kan sia ta wangin ram hnuai kan in thiar chuaka tlan chuak theilo te chu kol puithiam omna an biru hloma chung hmuna po chuan military council ten an lu chil le a phone in phorlo chuan kan kap lumang cheutin an vowa an da sapsapa phone jani chuang an lak sakati na chang khuwa hi kalimio watanga chimlam mel sompanga vel hla ni in kalimio le kanggo khopui panna motor kong puikama omania tun tumnen hian military council ten an khochungan hal hi atum thumna ni in jani nu fa omna na chang khuwa hi military council ten kumsang ni le somni pakhat December khan tum khat March ni somparu khan tum khat chena in an hal chenwal to a military council ten chena in an hal che to zongjong hi in jani le somnga chuang ani to thu riatani military council tele mi puiweng hum tupol PDF kale CNDF CDF KKG tele mi pui sipai tenen hian kale kanggo inkar motor kong pui na chang khuwa nammiao tasi yang kho che vela April ni som le ni som pakhat ni chung khan in kana na sa taka thlenga military council sipai mi somthum ai tlem lawan thi thu kale PDF ten nimin pi khan an thu chu an tar lang ani April ni som pani jinglam dan ni le chan ve vel khan kalemiwa ral thom lian ri le silari dar kan ni chung sia tania tahan Methodist office court sen in kota lai puimu tla a tlailama po kalemio kho chunga ral thom an chelek nual thu tual chung mi pakhatin na soi ani sipeite bo chen na zongjong mo phurna la a mi puilaman omtlat thu US foreign minister in a soi Myanmar kumtharlom na tuithe kut water festival lompuina tan US foreign minister Anthony Blinken chuan April ni som pakhat khan Myanmar mi puite ta na tong China le du sakna hlan thu US foreign website ta tar langa chu lompuina thu cha chuan sipei thunai na la tu tele akai noi sipei hroi tu te chu het rum thona sangsanga mo phurna la tu ten ni theinan le Myanmar mi puite rualan din tlat thu minister chuan thu cha soya chu baka Myanmar ram democracy konga kal theinan le remna thlen theinan US chuan chanpui chunjom zela tum thu minister chuan soitel boka chuti rual chuan thunei na la kan I hnu atangin ngai to phak ba ka torna le se omna Myanmar mi puiten huai sen takan ma chon thei chu an fak om hle thu po atar lang tel bokani kalimio tahan le chevel chanchin longai thlaila April ni so pani jingdan ni vela tang khan tahan kho chunga silai voi somthum le bom voi thum puak ri sia tania muhil thei to lon om nuala bom ka chua pakhat chuan tahan veng laili C group believer ko san biak in komchar chen in kota tlak thu tual chung me te hna tanga sia tani April ni som pani tuk silai ri le bom po wangin tahan bazara khowar ma khar song ten tlem de uphara anhuwa dan pa ngai angin an bazar le theya uisa hi bu khat cheng sing khat jikhlum bu khat cheng sang khat marcha hring no khat cheng zali so thing bu khat cheng sang ni purun war no khat cheng zaruk le cheng zasari purun sen bu khat cheng sang ni sajusa bu khat cheng sing khat le sanga ching I tel khat cheng zanga zong ta tlon som cheng zanga sanghata rep che khat cheng sang thum ngachik rep che khat cheng sanga manani thu riatani April ni som pakhat tangani som pasari sangni le somni pani thleng hi Myanmar tuithe kut tajian water festival ania April ni som pasari hi Myanmar kumtharni ni bok rambuai wangin kalemiwa po tuithe kut manani don lo thu riatani ole khati jongkha hawaina chanchin thar kan ngai thlak the chu nia ngai thadu te in zawai chunga lom thu kan soye